muri mutatu mwine shonga kandi tujya office za NKORE Media ningashi super promotions bakaba ko mu promotions nta cyari wanje bamwita nice boy kandi ubwo n'umweshongozi rurangana tujya kubakoraho tujya kuza live kugira ngo tubakureho kandi kugira ngo tugire bituganiraho bike tugire history yituganiraho kacaho mu Western Uganda tugabaho kacena mnongo music abo kuba ikintu kirekiremo ba bloga bandi banda kushisha kintu umwago promoting abazo mu promoting kandi kitwa batanchiri promoting music ko munyakejo no munyake nyimaho tumangu music ya Western aherugire nahekuza twajya twine garuka tukazomisho ganyu kandi tukagira twabashoborera ubwo kureba ndiye musaga promoter nyine nice boy. So tuzagamba Western music generally kandi tura Western music miliyoni ikura nabeshongozi bayo bakura munonga bwanyuma yo kureba abeshongozi ka Sister Charity, abeshongozi ka Rasta Chasi, abeshongozi ka Agasaka Foko nabeshongozi abandi bakagwanira music kandi gisha music ne standinga tugamba talents umwana nka Don Baram baba producer w'amani aho mu industry tugamba producer w'amani nka Deus producer Sure Tunes hatoreho tugamba studio y'amani nka Massive Records tugamba ibintu by'amani munonga na music ko kutambura. So kandi good nice boy you answer nakutangira NKORE Media ninge nakizaho yakura abahagizi abakutureba abakiza bakutureba nimwe bari munonga kimukora n'icamani yes sima munonga kubamba jango enda sima ni jango kimwe nice boy unoza gwankari nani za bisinjiro bisu so niwe ko representing bisinjiro ya banza beshongore makeshongoroka wakasa hello ronda neti waka jine ingambira baby tihari hondiyo linkiwe dale tihari hondi olinkiwe nichimanya ngoryo mombya babona niwo yomwe umuyababona ninkukunda iwe mwichiwe ninkukunda iwe mojowe nindira ninyeto mukundwa unamadale ndiyo mija yes. So ubwo niwe bakweta nice boy kandi ina keshongora ko n'umweshongozi murundi munonga kandi no mu rising stars rero abeshongozi b'injini bija ari umweshongozi bamwita Tashiyoji n'umweshongozi murunje ko mwana yo nayishongora munonga gospel rero abeshongozi kaja kibeni abeshongozi kanakunda nura abeshongozi b'injini bari beshongoraje. So turiho tubachecking aho ishikubasagamira ba blogger mutaba ba promoters please niwe ba promoters to kubasa kubeyo kemerero kaje to kweshongozi naka icyashongoro cyangire kutambura simanyi biki kandi ukashanga nowereka bagize cyane kibi kandi ubu wakube utakaje in fact abinje bafakwa na analysis nice boy bakijyo muri mbararo nabatatambwiho ngwake ukokwe mwamanye mukati nindirokwe netera wajana gukora analysis zeze kisibaha. So eshayo nanzaguma tubahe live kandi tubacenshureje tutabike tugaruka mu promotion yitu promoting ekintu not demoting abo kudemotinga mwana tikikuyamba cyane sa umuntu natobire kugira yaye ko wizo ukamutera none ukora ko biwandi soko mbeke cyawe ngorike kurwanda ngorike gushimira iby'abandi turebera udani jargambo ko abeshongozi barakora music mu industry kandi yagamba kintu cya team wakakugira ngo abeshongozi bo kuzira na team making sure ngo iyo team tuwajinaga utakashyiraho koze iki abashimye kuba mu kikaho utakashyiraho koze bari ndabona ko kwa wakireho cyane document na team abo kubakageza kushobora gushanga mu music ushanga ko mu mahanga gagaheru ninga uko project yakoze rero ushanga music ne kugwa companies n'abakameni bagama mu bito tukabaza twabuza album cyane mu Western aha abana bitu bakabatwara music bakigisomo muri kamparo mu bakorera tapes bakimana tapes music batisigaza bakitwara gishaba abantu gishaba to music ejo ne cyane bakigwanira ownership kandi ushanga ikintu kitabona. So imwe abareba NKORE Media tubashaba musubscribing, sharing
tuzaguma tubafunire live at least mu wiki mirundi nk'ebiri kandi tubase kutambuza ikintu biye ikintu kigenda mu misho turokutwakitwara mu misho ndije gusaga promoter wanda kutambuza music yawe office tuzijye muri Mbarara wanda gukora video y'amabaga n'ibindi nk'ebyo Organize boy yuji umweshongozi wanyu umurungi yes Western kweshongora kurungi Ankole basa kundonda aho bandi obase kumforo base kurira keshongoro nindira ora keshongoro nindira kakushemeze na nabo rabori nabo yes onyambo base kubano subscribinga no sharinga n'ebindi bingi we sign out for now. Yeah, ciao, blessings.